Sizodwa ekhaya wathi kufikile inkosi inyanga yezulu yabhonga inkomo bakunikelwe ngayo bashezi athi mayifika ilokhuza inkosi athi hey ile nkomo iyakhuluma le nkomo yakhuluma kakhuphuka ithole lapha ezantsi afika lancela washonisa ezantsi man bona phela lancela ilokhuzi ithole lathi ene iyathanda ukuthi ene yenza umnikelo kuNkulunkulu kodwa manje icela ukuthi ene ikhulisa umntwana wayo ngoba uyancelisa sothi uShembe onjani ke uShembe uNkulunkulu nasi isihlahla lapha asike sikhuluma ngalo bofakazi balesihlahla lesi lesi nasi siyabonakala awusho baba umlando walesa sihlahla hayi yasibona nasi siyabona sondela nasi ngesikhuluma ngomlando walesihlahla lesi ebese sisho ukuthi uShembe onjani lo uyabona ke lesihlahla lesi sama-orange uNkulunkulu wathandazela intombazana kaMpofana abantu akaMpofana wegula wathi uBhombela kalale abamshiye phansi kwalesa sihlahla lela nolokhuza nodondolo emva kwalokho bamshiya khona wathi kuyabonakala wayeseyamathambo wathi uyabonakala uyasukuma uyakhuphuka nodondolo lakhe udondolozela usephindela kuyena uNkulunkulu sebenzi kaBhombela wakhona amapetshisi lapho mawanda amapetshisi nalawa ama-orange lawo kuthiwa hawu sowuphilile orange hawu uphile fakazi bajeko ayi